U divljini, napadača je lako prepoznati po specifičnom položaju tela, što ga čini izvrsnim lovcem na Admiral Bet Highlights notifikacije. Padne gol, vidiš gol. Bude penal, vidiš penal. Bude crveni, vidiš crveni. Admiral Bet Highlights, uvek u napadu. Ljudi, veliki pozdrav za sve pratioce. Ovdje smo u Beranama, a imam specijalnog gosta, a to je Dilan Prašević. Dilane, kako si? Dobro, dobro. Kako se svidio ovaj event večeras? Vidim da si bio na nogama bukvalno za svaku borbu, pomno si pratio svaku borbu. Briljantno večer, stvarno sam oduševljen s momcima iz Podgorice koji su došli večeras ovdje, koji su se borili, ima par strašnih borbi je bilo. Odlično večer, stvarno odlično večer, zadovoljan sam s borbama. Nadam se da će Sokol svake godine dolaziti u Berane da održava borbu. Da se očekivao da će biti puna dvorana? Čuo sam neki komentar od predsjednika opštine da je ovo prvi put ovako napunjena dvorana. Prvi put posle dugo godina da je dvorana bila krcata, puna s oba dvije strane. Stvarno jedno sjajno večer i baš super borbe su bile. Dobio si ti veliki aplauz, publika te pozdravila na samom početku. Koliko ti znači ta podrška? Ja sam beranski zet, inače, žena mi iz Berana i vole me svi Beranci ovdje. Mi smo trebali da održimo 13. jula boksersku reviju u Beranama, ali pošto sam dobio poziv sad ovo da radim za prvaka Europe u Beograd, morali smo to radi povreda da otkažemo, pa smo za sljedeće ljeto premjestili reviju kompletno u Beranama. Znaš što me zanima, zašto si prešao u Bernakl? Želim da probam. Znam da mogu, vidim da nema konkurencije tu. Idemo borba po borba. Sad je europska titula. Ovim putem bih htio da pozovem svi 17. oktobra da dođu u Beograd, u Beogradsku arenu da podrže borbe. Da, za protivnika imaš Engleza Anthony, on je trenutni šampion BKFC organizacije, znači evropsku titulu. Šta znaš o protivniku? Pa, znam da dolazi iz MMA, nije iz boksa. Znači idealno je dolazi iz MMA. Jeste, čvrst je. Znam da je manji od mene 10 cenata, što meni daje neku probnost na boksersku i to. Mislim da će biti sjajna borba. Kako se svidjela do sad BKFC organizacija? Hoće ti biti treća borba, jesi zadovoljan? Zadovoljan sam, stvarno. Bio sam u Australiji, sad tamo sam radio borbu, prezadovoljan. Vidjet ćete i sami, baš organizacija svjetska. Da. Jesi očekivao da ćeš graditi karijeru u Bernaklu? Jesi kad je bila prva borba, rekao ajde da probaš jednu pa ćeš vidjeti? Ali u Australiji su me zvali i vjerojatno su mislili da ću ja izgubiti, pošto sam radio sa domaćim borcem, sa šampionom Australije, 2 puta je boksovao svjetsku titulu, svi su mislili da će oni da pobjede. Ljudi gledaju samo moje poraze, nisu gledali moje pobjede, moje kvalitete, a to ću da pokažem u narednom periodu i mislim da mi Bernakl stajano leži. Jesi kad si kretao sa boksom, jesi mislio da ćeš biti na samom vrhu svijeta, a sad si došao da kažemo u Bernaklu na sam vrh svijeta? A ja sam već dotakao sami vrh svijeta boksa, boksovao sam pred 70.000 ljudi, pošto mnogi pitaju kao ko sam ja, odakle sam, šta, kako, boksovao sam svjetsku titulu još prije 6 godina u Engleskoj na Tottenham stadionu pred 70.000 ljudi. Mislim da je to jedan vrh svijeta što tiče boksa. Nisam uspio tu, dolazim u Bernakl, blizu sam vrh svijeta što bi se reklo, pa vidjet ćemo. Nadam se da ovaj put neću ispustiti svjetsku titulu. Da li očekuješ da ćeš napraviti bolju karijeru u Bernaklu? Da, više mi leži. Jel postoji možda neko ko je bolji od tebe da kažeš s kim bi mogao? Nema, ono što ja vidim nema. Ja znam jedno ime iz regije koje se sigurno pominje, Marko Martinjak. Da, mi smo trebali da radimo prošle godine na FNC Podgorici, ali on je rekao da je slomio šaku, tu je stopirala se neka priča, doći i on na red, ne može se sakriti. Da, ovaj event se održava u oktobru u Beogradskoj areni, hoćete vi predvoditi tu borbu? Ja sam borba večeri, jeste, radi se za evropsku titulu, radit će iz Crne Gore jedno veliko ime, što je Dejan Zlatičanin. On će raditi isto na tom eventu, pozivamo sve da dođu da gledaju, bit će sigurno krvi, bit će ludilo. Da, ako se idealno završi ta borba da prođeš bez povreda, da li možda postoji šansa, decembar, FNC ponovo dolazi? Ne, potpisao sam ugovor sa Bernaklom na više borbi, sa organizacijom Conor McGregora, tako da FNC ispada u drugi je plan. Kakvi su planovi posle te borbe? Jel imaš nešto šta bi želeo da uradiš? Rekli su mi ako pobjedim ovo, ako uzmem titulu, velika vjerojatnoća će biti Amerika za svjetsku titulu u novoj kategoriji koju su sad radili Lorenzo, jedan crnac iz Amerike, da će to možda biti. Lorenzo Hunt? Jeste.
Znaš šta, ja nisam bio upoznat sa ovom da si nastupao, da si pred 70.000 ljudi, Jeste. a znaš šta, Bare Knuckle ti je doneo dobro, ja mislim da ti je sad ova šira regionalna borilačka publika upoznala, to ti je donelo. Dilane, Hvala ti što smo odradili intervju, želim ti svu sreću da bude neki brutalan nokaut. Biće, obećavam vam, biće, brate, vidit ćete. Da može neka poruka za kraj, za podršku, za sve ljude da dođu na event. Da dođete, da nas podržite, šta da drugo da vam kažem. Hvala svima. Ljudi, ovo je bio Dilan Prašević, zapratite Dilana, a mi se vidimo uskoro sa novim gostima, pozdrav.